čovjek je toliko egocentričan ili antropocentričan da je greh na njegovu dušu i čovjek se izrodio, izopačio. Današnji čovjek više nema smisla za prirodu kao što je imao dok je bio primitivniji. Nije to sasvim tačno i ne treba tako gledati. Jednostavno moramo da se pomirimo da čovjek ima svoje potrebe i da je toliko zauzeo prostora i resursa da prirodno dolazi u konflikt sa svim konkurentima. Pa da, priroda u suštini jeste čovjekov identitet. Ono što nas okružuje, ono što jedemo, ono što udišemo, sve je to priroda. To nam sve daje drveće, to nam sve daju ptice, to nam sve daju pčele. To nam sve daju neka bića na koje se uopšte ne osvrćemo, koje ne obraćamo pažnju, koji su mnogo bitne i koje proživimo naš život, htjeli mi to ili ne. No čini nam se da i prirodi, iako to znamo da živom svetu treba, uskraćujemo, smanjujemo, zgušnjujemo i uništamo životni prostor mnogo više nego što smo to svesni. Najočigledniji primjer zaista jeste kada vršimo egzekucije živoga sveta. Danas smo svedoci da više hrane u prirodi nema. Čovjek je sve pokupio, skupio u gradove, tako da ptice se skupljaju ili u gradovima, ili na đubrištima, ili na ribnjacima, bare smo pretvorili u ribnjake. Nije ostalo više hrane u prirodi za divlje životinje. Moramo da spomenemo da je Vojvodina, ako govorimo o njoj, obešumljena. Znači, oko 6% šuma ima. Od toga mi imamo 45 opština u Vojvodini. 20 opština imaju manje od 1% pošumljena šuma. My first impression here is that I haven't been anywhere with this much life, this much diversity of bird life in Europe ever. It's amazing to see it, and yet shocking to see that all around here is littered with Italian hunters' hideouts, and you can see guns poking over the top and shots ringing out throughout the air. Zašto bi nekoga interesovalo kada tamo neko ubija životinju koju ne bi trebao da ubija? Zbog toga što upravo sa tom životinjom mi delimo životni prostor. Ne treba zaboraviti da smo zavisni kao što su oni zavisni od nas i mi od njih, i da ta zavisnost ne prestaje ukoliko su te životinje daleko od nas, ukoliko ih trenutno ne vidimo, ukoliko ne osjećamo njihove potrebe. Međutim, kod nas se uvrežilo jedno mišljenje da ptice koje dođu sa severa nisu naše i da mi imamo prava da ih ubijemo koliko hoćemo. Te ptice se gnezde na nekom području i ti ljudi su zaista zainteresovani za zaštitu ptica. I ako ptice preleću preko naše zemlje, mi nismo ti koji treba da uzimamo tog jata, kako se kažu lovci, od tog stoka da se odvaja. U prepelice niko ništa ne ulaže. Dakle, to su ptice koje dolaze iz severnih država ovde na prostor Srbije. U njihovu ishranu se ništa ne ulaže, njihovu zaštitu, ne morate ih razmnožavati. Dakle, događa se nešto što je zaista loše. To je bukvalno pribiranje brze zarade, odnosno ilegalnog novca stečenog na taj način za vrlo kratak vremenski period. Uvek je bilo krivolova, naravno, ali se on proganjao i što je najkarakterističnije, lovci nisu štitili krivolovce. Bilo je diferenciranja. Lovac je bio ponosit čovjek. On je bilo nečeg sportskog i viteškog. Sam lov je, možda bude viteški, kako lovci kažu, međutim danas sve manje tih lovaca koji daju za primjer. A i oni lovci koji su za primjer, oni su manjina, tako da su ugroženi u samim lovačkim društvima. Treba možda njima pomoći. A šta je viteško uopšte? Uzeti pušku i pucati na pticu koja ima manje od 100 grama. I na kraju možda čak i ne pojesti, nego dati svom psu. Odnosno, šta je ljudsko u ljudima koji to čine, koji nastoje da iste te ptice prodaju kao neku jeftinu robu stranim lovcima koji dolaze u Srbiju i onda ih po višestruko većoj ceni preprodaju u svojim restoranima. Danas imamo probleme sa zaštitom grlica i prepelica, migratornih vrsta koje su u Evropi jako ugrožene. Jednostavno, ti zakoni ne mogu da prođu, to nisu toliko atraktivni za većinu lovaca, pošto ja znam lovce po Srbiji, oni love krupan plen, oni su im sitan plen. Međutim, atraktivni su za Italijane, doduše atraktivni su za kerove, rad sa kerovima.
Ali u principu mi moramo shvatimo danas da smo toliko ugrozili tu prirodu da više ne možemo da se ponašamo bahato, da je lov luksus danas. So now we have hunting, which is a huge commercial venture. We have a mentality where people demand to be able to hunt a given amount of birds for what they pay, whether it's birds or bears or boars or deer or whatever it might be. And then the companies have to keep up with this demand. And so any pretense of it being a kind of organic, authentic way of going out into the world and interacting with nature one-on-one is no longer true. You pay your money, you leave your city, you go to where you are, and you shoot a set amount of animals. Hajde da počnemo od nas. Hajde da vidimo šta mi sa našim pticama ili pticama koje nas preleću možemo da uradimo. Pa one zemlje iz kojih te ptice dolaze su ih već zaštitile. Mi smo tu da počnemo žetvu populacije, da je završimo, da više ništa ne pustimo sa našeg neba, da odleti dalje. Ne, upravo suprotno. Mi smo tu da napravimo jedan bezbedan životni prostor, da bi ptice koje dolaze kod nas tokom seobe, proleće ili jesenje mogle makar malo da predahnu. Dozvolimo im to. To je njihova suštinska potreba. Mora da postoji ta saradnja i mislim da u tom delu, znači, mora da se pruži i jedna i druga strana da pruže ruku i da se ne gledamo, da kažem, kroz neki snajper ili tako dalje, nego da više da komuniciramo i da nađemo zajednički jezik, da se otklone stvari, a ne po svaku cenu bez argumenata da se traži nešto, da se zabrani što iritira nas lovce. Pa po toj logici ispašće, ako zabranimo i grlici, i prepelici, i patke, i guske i tako dalje, onda čime ćemo da se bavimo? S druge strane mora se skine ta, kako kažem, stereotip da lovci vole životinje. Lovci su se udružili da bi lovili životinje. I kao takvi oni moraju da budu pod kontrolom. Jer njihov interes je da ulove nešto retko, da vide nešto retko, a ako nemaju kontrole, onda to se otrgne kao što se kod nas dešava, da lovci pucaju na orla krstaša, koga imamo samo 2 para u Srbiji i niko ne prođe kažnjen zbog toga. Ne znam da li slučaj sa lovcima, krivolovcima može da se podvede pod to da može da sačeka, jer ako čekamo, onda posle možemo stvarno da ih pustimo da rade šta hoće, ako pobiju sve živo. U tom smislu ja mogu vrlo slobodno i otvoreno da kritikujem sve lovce, i savesne i nesavesne. Nesavesne zato što to rade, ali savesne, ili bar one koji to ne rade, zato što nisu dovoljno savesni da prijave nesavesne. Ali imate ilegalno i mi se ograđujemo od tih uvek i ima dopis, Savez je slao da ne podržavamo, nikada nismo podržavali te kriminalne radnje. To je kriminal. To nije ništa drugo, ali to mora da se procesuira, ali to su pojedinci, pa ne možemo mi sad, izašlo je njih 10 i mi sad zbog tih 10 osuđujemo njih 17.000 u Vojvodini ili 70.000 u Srbiji. Postoji još jedan drugi razlog zašto je lov također smetnja u zaštiti prirode, a lov je jedan ozbiljan faktor uznemiravanja i plašenja. I veliki broj životinja kod nas, pre svega ptica i sisara, je zaplašen i plaši se čoveka. I na taj način, u stvari, lovci nose lošu poruku lovci su loši predstavnici čovečanstva prema životinjskom svetu, da tako kažemo. Oni daju poruku životinjskom svetu da smo mi neko ko njih želi da odstreli, ubije ili zaplaši. U prirodi ništa nije dobijeno što nešto nije uzeto od nečega, tako da čovjek to mora da zna i mora da neke stvari vraća prirodi. Danas nije prihvatljivo da čim nam neko ili nešto smeta da ga otrujemo, da ga ubijemo, da dignemo pušku na njega ili da podmetnemo otrovni mamac što je još podmuklije.
Ekipo, taj otrov je ovde negde. Ovde je bačen otrov. Znate? Ovo ima markaciju, ovo nije Srbije. Da li neko može samo malo nečim da pipne, da pomeri? Ja mislim da je ovo mišar iz Srbije. Pazite samo. Nemojte pomerati leševe. Previše, to je to. Ovde je bačeno, definitivno, bačeni su iznutrice od ovce. Isto kao što je bilo tamo kod Čačke, isto fore. To je rađeno zbog šakala, zna se ko je to radio. Jao, čoveč. Pa ovo je neverovatno. Ovo je potpuna katastrofa. Ovog mišara je nešto drugo jelo i to se otrovalo. Njih daj ovom. Da. Sad je Marko našao još jednog. Pa to je jezivo. Nema, a? Ima. Nemoj zezati. Ima markaciju u ušima. Dobro. Ajde, molim te, uzim aparat, ti slikaš sve. Ovdje mogu da vidim jednu pticu, u pitanju je mišar, buteo, na kome se čak na glavi vidi malo krvi, znači ptica je verovatno dolazila, hranila se lešom ove zatrovane ovce i odmah nakon toga je uginula. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog, kako se kaže, premnoženja vukova koje se desilo, sprovedene su široke akcije trovanja ciljano vukova. Međutim, izgleda da su u tim trovanjima daleko lošije prošle mnoge druge organske vrste, nekrofagne organske vrste. Vukovi su nekako preživele, ali neke druge organske vrste su bile dovedene na prag opstanka. Imamo podatke od lovačkih društava, sami njihovi izveštaji navode da se u Srbiji 59. da su našli 500 otrovanih beloglavih supova, a u celoj Jugoslaviji, tadašnjoj Jugoslaviji, su našli 2600 supova samo 1959. godine. Ako danas uzmemo u obzir da mi u celoj Srbiji imamo 500 supova i time se radujemo zato što imamo najveću populaciju, možete misliti koliko su ti trovanja imala negativan efekat na prirodu. Postoji jedna zamka. Pesticidi su proizvod naše trgovine sa komforom koji želimo da uživamo. Ukoliko i kada je proizvodnja hrane u društvima koje su visoko razvijena postala na neki način primat, uvek se vodilo računa kako će biti sve više i više. To sada nije moguće bez pesticida. No, sa druge strane, oni nisu manji problem za naše zdravlje i za životnu sredinu. To je jedan strašno jak otrov, vrlo mala koncentracija ubija na licu mesta, vrlo brzo i veliki broj životinja potencijalno. U dosadašnjim iskustvima pokazalo se da postoje ljudi po selima koji to drže, ne smiju da legalno prodaju, ali ilegalno naravno da, i preko interneta i tako dalje. I onda kad nekom nešto treba, ide kod tih ljudi. Mi trenutno ne znamo da li takvih ljudi ima ovde u okolini. Vrlo je moguće, evo to je na neki način možda informacija koja vama može koristiti. Vojvodina sve češće postaje jedna agrikulturna pustinja u kojoj imate vrlo male oaze i sve manje upravo tih oaza. Zašto?
zato što je glad za zemljištem, glad za potrebom da se proizvode što više hrane i ostvari što veći profit u kratkom periodu ubistvena. Ubistvena i po nas same, ubistvena i po prirodu koju toliko volimo i koju hoćemo da čuvamo. Ali to treba povezati sa poljoprivredom u prirodnom okruženju, kada je proizvodnja hrane se dešava na prostorima gde okolo postoje ne samo te monokulture i njive, nego postoji travna staništa, pašnjaci, šume i sve ostalo. Prirodna regulacija svakog organizma je mnogo uravnoteženija i teško da može da se desi da bilo koji organizam može da mu eksplodira brojnost i da mi moramo zaista da ga trovanjem uništavamo. Ali mi smo imali zadnjih nekoliko godina da smo ostali bez zeca zbog svih tih i intenzivne obrade i hemikalija. Povećani broj predatora. Od 2010. godine se vrši peroralna vakcinacija. Imamo nenormalno veliki broj lisica, povećani broj šakala i nepravilnu upotrebu hemikalija. Tako da pojedine organizacije koje su bile jake, one nemaju sada zeca. Taj iznenadni susret sa sve brojnim i sve šire rasprostranjenim šakalom naravno prati priča o velikim štetama koje on pravi u lovištima. Istraživanja koje su sprovedena kod nas, a i širom Evrope, ne potkrepljuju tu činjenicu. Može se reći da je šakal i korisna životinja zbog toga što u nekim delovima sezone, pre svega prolećnoj, leto i jesenoj sezoni, glodari predstavljaju jednu od dominantnih izvora njegove hrane. Pretpostavka je da ti ljudi bacaju otrovane mamce sa hranom, uglavnom meso ili delove životinja, sa ciljem da bi ih šakal našao. Međutim, orao koji je mnogo pokretljiviji i brži, obilazi mnogo veće terene, leti u ostalom. To je mnogo jedan savršeniji način kretanja. Oni brže nalaze to i najčešće pre šakala stižu do te hrane, a čak i ukoliko dođu i posle šakala, oni se nekad hrani lešinom šakala. Koliko bi se držali sanitarnih propisa i taj otpad odlagali na regularan način, ogromne količine hrane ne bi bila lako dostupne šakalu i verujemo da bi tada ta populacija bila kod mnogo većom kontrolom nego što je pod lovnom kontrolom, odnosno kontrolom lova. A drugi veliki problem jeste taj što ljudi truju glodare, misleći da će tako da se reše problema u svojim njivama. Međutim, oni isto vreme truju životinje koje se tim glodarima hrane, tako da oni u stvari čine dvostruku štetu. Danas kao da nikoga nije sramota ni od čega. Niko nema više, ne mogu da nađem čovjeka koji će da se postidi uopšte kad napravi neku svinjariju. Zadesila se jedna tema koja je onako uvijek bila u nekom zapećku koju niko nije spominio i koja je ljudima jako bliska, ali se na nju niko ne osvrće. A to su ptice u kavezima, ptice u podrumima, ptice u zarobljenjištu, ali ne bilo kakve ptice, ne uzgojene ptice, nego ptice koje se hvataju u prirodu. Teško mi dolazi do svesti kako može da se uživa u toj ptici koja je zarobljena, pogotovo ukoliko se zna da je ona pre toga bila u divljini. Ove koje su odgojene u zatočeništvu, to je posebna priča, ali ove koje su iz divljine dovedene i zatočene, to je zaista jedan ozbiljan etički problem koji ne znam kako ti ljudi žive sa tim. Onda se uzima benzin, ptice se premazuju, naravno onaj deo koji veliki broj ptica koji su baš potpuno umazane ne mogu da se spasu. Ove koji mi su umazane samo krilca, vrhovi pera, to im skinu benzinom, očiste par puta, pređu jednom pa sutrano opet tako i te ptice su, da kažem, na neki način spremne za dalju obradu. Da li je moguće da oni koji tvrde da vole ptice i da vole njihovu pesmu ubijaju određene jedinke samo zato što nisu mužjaci? Da li je to ljubav prema pticama? Šta u tome ima od ljubavi i koji deo emocije tu ostaje? To je zaista veliko pitanje. Naravno, zabranjeno je držati divlje ptice uhvaćene u prirodi, doneti ih u kavez, zarobiti ih kao sužnje, kao da ima neku krivicu. A koja je krivica? Što je lepa? Krivica što lepo peva? Krivica što se pripitomila i poklonila vam poverenje vama koji ste joj uskratili slobodu i čitav svet.
brojni su primjeri toga koliko se mi neadekvatno ophodimo prema svetu u kome živimo. Dakle, ono što možda ne vidimo kao problem danas, sačekat će nas iza ćoška već koliko sutra ili preko sutra. Tako da možda je sad posljednji trenutak, mnogo vrsta nestaje, mi sad imamo situaciju, šansu da nešto uradimo. Generacije već posle nas neće imati šansu ako mi nismo neke stvari sačuvali. U suštini, uvek postoji šansa, uvek postoji nada, uvek postoji vera da može nešto se promeni, da se izgura, da se uradi mnogo bolje. Ajde svi da uložimo energiju, ajde svi da pomognemo na svoj način, onoliko koliko možemo, koliko cenimo da je u našoj moći, koliko imamo vremena. Da pomognemo divljem svetu, da pomognemo pticama, da pomognemo pčelama, drveću, svemu onom što nas okružuje, jer ćemo na taj način obogatiti svet, obogatiti naš život i ovo sve oko nas što vidite učiniti mnogo humanijim, mnogo prihvatljivijim, mnogo zdravijim, etički, moralno, kulturološki, na koje god hoćete načine boljim za život čoveka.